Masakaw Explain, kabar sa basa na. So, tama naman po siya nga mga military, bunigaw mga sinapang Iran, bunigaw panglo Iran. So, mga building nga pugusar ni Iran, pumakaturugo, piya makambabatumang po Iran. Separately, the IRG announced that two large oil tanker and matay ka man. Separately, the IRG announced that two large oil tanker had been disabled in the Strait of Hormuz after allegedly ignoring warnings issued by Iranian maritime authorities and attempting to navigate through mine shipping corridor. So, ginan. So pada po na naridu. Ay manan yan na isagyang ko tuwatigin na isa. Khabar. In-announce ro wagyang kaya military Iran that dua tima na tigan two large oil tanker had been disabled. Na manan yan na may binasa agyang kaya dua timan oil tanker pagukit sa Strait of Hormuz. Allegedly ignoring warning. Na di rin tatagong sa ginawa agyang kaya kapag warning ikiran. Agyang kaya Iran maritime authorities nakagiya deran pa makingan ma tini ba kagyang kaya Iran mele tigina kaya kadagagyang aduti man barko rakse man disable ay man miya kaulog sa dedan miya sugat Iran miya kaulog sa dedan wena kenapa niya no to sumpat ang to dedan amataga kanon to ini sumpat. According to the guard, vessel had switched off their navigation system and enter an unauthorized route after being decisive by the United States, creating a serious risk to maritime traffic. Ay madani na sabo patigyang kaya Iranian guard military na vessel had switched off their navigation. Ay madani na suita tadi pugukitan, ita tadi Iran na pugukita. Kataya sa mga barko, siya kanu pugukit. Napsupa ka Iran. Sabab sa giyang ayamanan yan, Amerika. Suginan na, kauto, miya pakatargirang honrak sa disable. Daira mantero, ba minigalid. Disable yaman, din po ka, to miyarg. Why? Nakatip man na Jordan. So, sama no to na ayan isa upa Iran, ang uta sa binasera ng anak ko ta Iran mo sa Bahrain no. Yung uta oil tanker. Jordan added to expanding confirmation. Nakatip man na Jordan. The confrontation widened further when the Revolutionary Guard announced another operation targeting a major American military institution inside the Jordan. Kati. So minimum na inikubertan na tinimbagiran na Jordan. Iman to mambuna tinimbagiran man si Roman. Padsiya tigyan sa giyang kaya pakalaulad, expanding confrontation. Sa giyang kaya pakalaulad, agyang kaya di ikitumlangaan. Kauto, confrontation na tumlang, di ikitumlangaan. Jordan added to expanding confrontation. Ay manan yan na piyakalaula datigyan agyang kaya Iran. Siko diran di iki tumlangan sa agyang kaya Amerika san sa Jordan. The confirmation widened further when the Revolutionary Guard announced another operation targeting the major American military installation inside the Jordan. Ayaman yan na siya upaniran si Roman Mabu. Agyang kaya miyak kalala military base san agyang kaya Amerika san sa Jordan. Na piyanimbak. Agyang kaya manan yan na Iran kata confirm agyang Jordan. In its 9 operation statement, nakauto. Siya tigyan sa giyang kaya ikasyaw. Ayamanan yan na operation. The IRG said ballistic missile had struck an important US military facility located on the base in Jordan. Ayamanan yan na giyang kaya basimambu akuan. Yang katalugaw akaptimba ka giyang ayamanan yan na Iran, Amerika. Na siyaw mambu, siyaw ka operasyon na initimba kagyang kaya Iran. So gini di tanong diteron. Amya ka talo ka operasyon agyang kaya Amerika na miya ka siyaw a operasyon agyang kaya Iran. So still, luma lamang pa na Iran si ko kapunggubat Iran. Kaya in its 9th operation statement, the IRG said ballistic missile had
struck an important U.S. military facility located at Air Jordan Base. Air Base in Jordan. Naba Air Jordan. Ay manan yan, naging atigin na ikasyaw. Aki pag-operasyon namin. Na pianin ba kami atigin na ballistic missile. Struck. Ay manan yan na struck na madakala. Piya ka ini struck. Pianin ba kami atigin na mga ballistic missile. Agi ang kaayamanan yan na mga important U.S. military facility san sa manan yan na Jordan. Addressing the Jordan public directly, the statement emphasized that Iran did not regard Jordan as an adversary, but argued that the continued presence of American military bases in the country exposed it to the region conflict. So, manan yan, naging kaya Iran, Jordan na di mreklamo. Addressing the Jordanian public directly. Akaw to. Manan yan na gina kapupaka to kawa. Kapupakay ng kaasisagyan kaya Jordan public. Sigo mga tao sisagyan kaya Jordan. Ay manan yan, ay patimba ka namin, ino kami na miskanop ka timba, kasabab sa sisya ng military. Agiang kaya Amerika, nagina na so upanami, kagyan na so isa mala, a military base. Agiang kaya Amerika, san sa Middle East, na si matatago sa Jordan. Agiang kaya Jordan, na inubsuto ka, umantumim ba ka Iran, sa yamanan yan na Israel, na dirudi panalo na Jordan. Agiang dudu sukota, agiang kaya manan yan na Amerika. Sa manuto na, umantumim ba ka Iran, sa Israel, na psengkilidan yan pagaut sa Iraq na mapasad na ketarapasyan pipi aging Jordan na gubu makatana sayamanan yan na Israel so temba ka Iran. So miyaw na diran di katidawa. So ngunta ka penalo ombus na sa penalo na ngaya US military san sa Jordan. The statement emphasized that Iran did not regard Jordan as an adversary, but argue that the continued presence of American military bases in the country expose it to the regional conflict. Kauto. Ay manan yan na pagadris na pupakit to kawan sa publiko, sisagyang kayamanan yan na Jordan. Kanaba miskano, pamikiran o ba miskano timba ka? Emphasize that Iran did not regards Jordan. Ama na kanaba miskano di penanggila ang mga taga Jordan. Wanaw guid na aya pupakalaulad si nagyang kaya continue. Kita taros agyang kaya presensya katatago. O mga Amerikano na gusto military bisiran sa Jordan, gito'y sabab akapakataka-Amerikano. Pitero agyang kaya manan niya na Iran sa publiko si kumadaglataw. Kenapa miskano atigin disregard? Kenapa miskano pama di penanggila gitu katitunya. Kenapa miskano di penanggila Ugid nakagisisan exposing upama na marayag akatatagusan agyang ng mga Amerikano. Timbok na bira na supa nami kay Amerika ay may kadadayaan. We are not disregarding the people of Jordan. Kata. Giiran na din yan na itiro sa ngayakwan. Paman na kaya siya niya King Abdullah. The guide urged Jordanians to demand the removal of U.S. military installation, arguing that such a step would contribute to ending the war and supporting the Palestinian people. Kate, Peter wag yung military. Ay manan yan na urge. Ito na yung maranawa urge. Ay Tagalogin na inuudyok, udi na iptulud, udi na toto. Ay manan yan na di tiro na yung Iran. Sisag yung manan yan na mga tao sa Jordan. Kailangan the removal of U.S. military installation, arguing that sa step, manan yan na swatigyan, so ka-removal, kada sa nagyang na military presence
American military presence sa kada sa naging na kampo aging nga manan niyan na Amerika naging na natigyan ni mapia pamikiran step udi na mapia suwen to contribute ending the war, supporting the Palestinian people. Ame tigyan ka madasan naging na military base sa Jordan na pagkaugupan na natigyan si ikaw kitapalak o di ka tidawa si sagyang kaya Gaza, Pitero panagyang kaya Iran. Ngayon to, ino pinakamahalaga agyang kaya emanan yan na present sa naging ang mga Amerika sa Jordan. Ngayon to, naging Jordan na dekatian kasasanguran yan pipi aging Palestine. O pa man na ayabo pagiltan nira na compound. Nasupuma sa basa, abrak, natigi na pruta na lebed a Palestine. Na korek. Kagi ada sumba. Korek. Kaya man, yan na puntag siran. Nasabab sa giyang kaya, kompleto espionage, kompleto ang mga tower, mga spy. Agiyang kaya Amerika, matatago sa Jordan, nakarurungawan niya naging kaya Gaza. Inubis miya langan sa mga poporo aging mga Hamas kaging bisa seringan nira naron po kapon so information. La hawla wala quwwata illa billah. Di kan kelipatan so mga poporo Hamas. Anda man din ni kapketuniran. Anda man ni kapketuniran. Malon niyo ko mangdegda. Na iman to panangabatan ubis. Ay manan niya na mapariksa. Aso intelligent na sibis sa Jordan na rumbes pamamulaan na at tutulungan nila nagyang Gaza did na paglata. Did na paglata. Kaya maswayan na Egypt agi na Jordan. Nagi na sauna niya na Palestine. Napakatitinigin sa tower at tutulungan niya nagyang Palestine. Na ipupumasata sa susakanon. A very accurate. So katataguan ko commander, anded ni kaliyo sa kota o commander. Nagyang ko to kud na niya na automatika, tiyak na grabid na intelligent iya, giyang ka iya Amerika. Tunay ni Israel. Agu kumya din raw si Abu Ubaidah, din na bahon matao. Nabaro miya ka piragawi si Abu Ubaidah. Nasudin so building na aya din piya ka pagumbasay. Gitu kaya kaya patay Abu Ubaidah. Na so pada mga commander. Taman dia sa pendula ay mana niya pendula area na monitor na gyang Amerika. Na napira re kipusan ni ran sa kuan. Kipusan ni ran sa Israel. Nagibuka sila man na Israel. So gina ni pinaka mahalaga. Importante si sa Amerika na gusto ay mana niya na Israel. Agyang kaya kampo sa Jordan. Ayaman niya kini King Abdullah. Amia nulos solo a Muslim. Jordan miya kadagdag la miya kapasad siya na mga maranaw. Kata mga siringan na mga Jordan. Miya kalala na madagla madrasa sa na mga ala. Mga international school na siya. Ayaman nira nagyang kaya di mamuno sa mga Muslim. Kagingan na Jordan na din na pagalta ni Ranaw nga Palestine. Din na kapakay malalang kawira na Jerusalem. Asima mo si King Abdullah, ginga King sa manan na Jordan, nagira piya ka turo ka na miya piya ka turo. Wabo piya sa na tama ni manto na masibak na guta mga statement yan. Oren yan na Allahu Rabbi. Gina ni dita no ditero. Kaya matan, na si si King Abdullah na bud na yat puwerseran. Nasabab sa giyang kana na military base. Amerika na kaya puwersan man bud Jordan. Na pa maka pure agyang Jordan na concern sa agyang yamanan niya na Palestine. Inwiranan pagalawda. Giyanan na bubugwan na miya tagusan kagwani na maito anan. Maito. Na so kaya pakasong yakin ya King Abdullah sin sa agyang Aragon. Last year o iman to a year. Last year nda. Si King Abdullah na tiyawag ro yakin niya Joe Biden.
Saya man na niyan, na White House, na miya ko man naginan, miyad, panuan na puwersa. Si Mamusi King Abdullah na, mantuip ko mamala Egypt. Kaya nga, Jordan, nakawanan niyan, sisa kawanan niyan, naginan na Syria. Naginan mambuhay Syria, na ipko mamaleran. Sa kami na inwanan pagkulaula. Kaya nga na mga Arab na, di siran na kaya di ran sa sarigan sa pediran, ay nga. Kaya nga Jordan, di niyan sa sarigan na Syria. Nga kawanan niyan na Syria. Diwang yan na yamanan yan na Egypt. Na maliliko na Jordan, na Saudi Arabia, awag nga Iraq. Na malulupit siya na aya ka sa sangura naging Jordan, na Palestine. Nakagidiran sirigan nga makamubalakiran. Ato na iyamanan yan na kikala kanon mambu, di na kikamalaan mambu kaya kina Jordan, King Abdullah. Ana, maki penduga pila sa nga pay mo mor kanwal lutal lang mga Amerikano. Natigin na kataya, nakatatan. Tama sa pendula area, na sagyang agasa na mau monitoriran. Ka imposible rin. Uman ni Lumio, kaya man na niya na commander agyang kaya Hamas namatay. Na edam, dataro, tanya ako na rin. So, matang, kaya guro ko na kasi ito. Di peluba, so mapuro area ko na. Hamas so pinaka mapuro area na. Na miya ti, di rin di peluluba. Aw na, kagi ako maton na di makipait. Di makipait. Na ayad na ki binanasa na sunsukakad na niyan. Anda manid na rin kapakailaya. Sagiang ko to amanin ay bu ilalapot na mata. Na pagka-identifera nakate siya Abu Ubaidah, nakate siya kiniya tariso ko na rin, pinakamapuro na miyata ya ay manan niya na miyaw mo drone. Kasi siyang utasigan flora, kalipatan na sungaran niya. Ano man ay kapag-identifera na lumiyo si emanan niya na Abu Ubaidah na gibu. Na matimba-timba kiran na miya naun siran. Abu Ubaidah might be killed for that currently strike by ano man ay kapag-tukoyran nun? O di taman sa pendula babak. Da babak ro. Di rupa ginawan da subabak. Taman sa pendula emanan niya na riyan nakatawan nira na aya sabab naging tela ka mata na kini. Pasang. Inan, ino di pangalan de dagyang kaya manan niya na Israel. Asabab sa giyang kaya, miyak kalala military sites sa giyang Jordan. Nagyang kaya Israel, na imposible man o pakikunsabu Egypt. Imposible man o baging Israel na pakikunsabu sa manan niya na Lebanon, Syria. Kaya masuswayan na ay makalilibot sa giyang na Palestina, siya na Egypt, Jordan, Syria, Lebanon. Na, imposible ubod na makikunsabusan. Ay abu pinaka-bisira na giyang ay matatago. Sa sarigan nira na giyang ay matatago sa Jordan. Yan po. Kagyan na malilibta sa nadar pa o. Pamanasan sa tamparsan, why? Na Israel. Ay sumunod dun, pamakasi ako sa Jordan o pamaw, siya ako sa Jordan. Na malalang ako ka na Israel. Ay sumunod siyan, pagilta na may Israel, ugyang yamanan yan, na Jordan, nagyan na Palestine. Na, siya sa diwang, nasa nagyang Egypt, nasa likod ka na, sa nagyang na Saudi, agu Iraq. Makapag-ubay Saudi agu ka, ginan. Siya sa nga kawanan, Jordan, nasisya na Syria. Nasa tamparan roon, nasisya na Lebanon. So yaman niyan na pinaka-sentro, si sagyang kanan, pinaka-sentro sa nagyang kaya, pinaka-sentro sa nagyang kaya Jordan. Nga Jordan ni pinaka-sentro sa. Namata nga penggustuhan na Amerika sa din sa kabaya a Jordan. Imiya ka punto sa pinaka-sentro sa. Ay mo pinaka-sentro kota agyang Amerika san sa Strait of Hormuz. Agyang Kuwait. Bahrain. Ina Bahrain
na sa isang kilidian na sisa na dingatan ka patutundug-tundugyan. Sisa na yang kaya ay mana niyan na Dubai, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, sisan, Qatar. Na mapapantagiran ro man, mapapantagiran ro sa lawasay. Way ragat na sisa na ay mana niyan na Iraq, agu Iran. Sisa na Iran, mapapantagiran pipi Iran, agu Iraq. Nalikod yang na Bahrain, nasisa na Saudi Arabia. Na sa tambar yan nasisa na Oman, sisa na Yemen. Nagina ni maka lo sisa lo. Abo pi ande tingir na pamana sa pantagino pama na Iraq, Iran. Nagumiraw siya na Iraq. Nagumiraw siya na yamanan niya na langun na ng mga Arabo. Nasaan matatago? Ano man ay kapag-ato ang mga Muslim? Kaya guru ko nakisiya Yahya Sinwar. Ay amin ni guru ko ang Yahya Sinwar. Miya titi ka perawla na diran di ka peluluba. Gidi ka peluluba Amerika agugyang a Jordan. Israel. Diran di peluluban siya kini Yahya Sinwar. Na diran ketoon. Ato na miya katoon nun. Na miya to nagyang aya taweriran sa espionage ran sa giyang kaya kuan. Na sudin suwala ya kakad na niya na ayad na yaman na niya na piyakan beto. Di pelulubaan na si Yahya Sinwar na kanya ni pinaka mapuro aging ajid san sa yaman na kuan. Nakatawan niyo. Miya patay ran si Sinwar na kumakapat sa AK-47 na di makitidawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sa kanya ni pinaka mapuro jihad. San sa yamanan niya na Palestine? In general. Na miyatay si Sinwar na kumakapat sa AK-47 asisa Maidan na di makitidawa. Allahu Akbar. Di kagagaw para tiya. So pinaka mapuro Hamas na miyato na miyatay na kumakapat sa AK-47 amaangal adi makitidawa. Wah. Na taman sa kapatay niyan, nagyong utuak, ay miya ka mo sudron, kagi so saupak ko, naman ako makadya, si ko sopa, tatara. Gina nakapapantagan, pantagian. Nasudin so saupak na eding kia tu na bumba na maangal sa kanya. Ako makapat sa AK-47. Na miya mau drone, napi segeririn yang pipi ka kinila kilaleran siya kiniyamanan yan na Yahya Sinwar. Na tama kayo kung makilaleran na si Yahya Sinwar na bedmiya da sudron oay na mimbeto ang uta building. Ay last time ki Yahya Sinwar na pagiling ko drone na siya libati Yahya Sinwar sudron. Siya libati yan sudron. Na ay manan yan na siya libati Yahya Sinwar sudron na masugat Yahya Sinwar na makaunto din naginan aya bu aki espera na mala naginan na Jordan ay detar ya ita siya di makakemama mangalay para ti Jordan nakati Allahu Akbar pero rin gato sana maranaw miya kapon sa Jordan miya kapasa dun. Adtad ka ni maulaw laro. Naya ka para teta naging news. Agusto ka nagtap kay laita. The operation followed the earlier strike on Bahrain and form part of a coordinated regional response to continue US military operations. So, yaman na niyan. Nangyay mga talugawi kaya panimbak agyang Amerika sa matulang da katimbak si kupiti barang na darpa si sagyang kaya Iran. Kau to bubuda mas sapulo ka ay mana niyan na region to na ni province apian nimbak Iran. Ay malapian nimbak Iran ng mga military base katatan. So may opsiran sa Bahrain kau to sumumbusumbang nga military mga imbakan o di naptuguan sa mga nganin sana mga pangalo timbak na apian imbak ni Iran. Kota sumiopsiran sa mana na Jordan why guard Jordan is to demand Jordanian to demand the removal of mana niyan na
panawatugag yung kaya Iran. Si kung mga tao si sagyang kaya manan yan na Jordan. Manan yan na pakikuan niyo sa nagyang military base sagyang kaya manan yan na Amerika sa Jordan kaginang buyo ukit. Isa na ukit. Step. Ako pa kaya mitar gagingan na di katidawa. Kaya no to. Amay kada ay spire Israel. Mga malangiyan san iturgit niyan san. Akay problema na sisa ng military base. Sagi nga naman na Jordan na did na paglatira na ugyang nga Palestine. Natama naman mo sa pendula lalawa. Napakaileran. Ito'y Peter wag nga Iran. Kasabapan sa kitargo katidawa between Israel ug yang kayamanan niya na Palestine. Gupon sa namada agyang na military base. Kampo sa naging ama Amerika sa Jordan. The operation, the earlier strike, Bahrain, and form part of the coordinated regional response continue its operation. Ano niyan na oto, tinimbagiran ng Bahrain sa Jordan. Naguswatigin supiti barang another pa. Udi na mga military, US military, continue US military operation against Iran. Nagyan na natigin ni response, agyang kita taros. Agyang adi kapag operasyon ni. Agyang kaya Amerika, sisagyang kaya Iran. So, la ilaha illallah. Okay na, dita gira ko na, malutabu pa kabri ka. Kaya napkes mo na, detar katanos eh. Detar na napkes mo tanos eh. At iwari o, yung mga bangsa tano, na upama kasisita sa giyang bangiran na rutu-rutu kenteran, na ibu kasalaan ta. Kenapa pun kasalaan? Kakak benar. Na miag postar wa ini picture ta miya pasadar na ya project. Natigya kiyo to miyaw pakaulong ka. Gira ko na pakabri ka ko buo. Ka mano siya kisuto. Uman isa na kuan. Ad na win na sa kana mata na tanto. Ino ka na reaksyon ka giya. Kasukya subaybe na kana tanto nga miyaw lola. Why, sige punta nung ko na Yemen. Saudi strike target sana. Ansarullah Sea escalation will not go unpunished. Saudi strike hit Sana Airport. Saudi strike target Sana International Airport on Monday in an effort to prevent an Iranian civilian aircraft carrying an official Yemeni delegation from landing, Al-Mayadin reported. Ano to? Saudi strike target Sana International Airport on Monday. Yang kaya ko na Saudi na tinimbakira nagyang na Sana International Airport isa ko isnin in an effort to prevent an Iranian civilian aircraft carrying an officially Yemeni delegation from landing. Makatulik takataw na kini o pure. Ay ako na sabab nakagya giyang kay ko na yamanan yan na airport ta inuari matutulik mambu Saudi Arabia. Giyang kay ko na airport ta giyang kaya Yemen napagkusar prevent Iranian civilian aircraft carrying an official Yemeni delegation from landing. Yan ang kung nasang kung petena so mga Iranian apagwitan sa yamanan yan na Yemen. Aircraft carrying an official Yemeni delegation from landing, Al-Mayadin reported. An effort, ako na sabab, uli na panamariran na prevent an Iranian civilian aircraft para disangkon pagka-landing carrying an official Yemeni delegation from landing. Atisad na kisabasan miya ka lumyanding. Civilian aircraft carrying an official Yemeni delegation from landing. Al-Mayadin reported. Man, yan na kay ko na to prevent effort, mga galabag ko nanan
to prevent o di na alang-alangiran sa ikong mga Iranian civilian aircraft carrying official Yemeni delegation. Ay man yan na para di sangun pekatan agyang kaya official Yemeni delegation from landing. Hindi ka na isibutan na nga ako. At airport na sadya landingon. According to Yemeni official, the Iranian aircraft was transporting a delegation returning from Tehran after attending the funeral ceremony of Iran leader Ayatollah Khamenei. Kauto. Ay manan yan, naging Saudi Arabia, na biyong ba niya ko na international airport aging na Yemen. Kaya ko nasabab na Panamar effort aging Saudi Arabia sa mita pala kaging na kaplandingsan waya manan niya na Iran, pun sa Iran, napsungsan sa Yemen. Pun sa Yemen, napsungro sa Iran. Ay manan yan, Koto, the Iranian aircraft was transporting delegation returning to Tehran. So, emanan niya na sumanga tao sa emanan niya na Yemen na pun sa giyang international airport na sungsa Tehran, Iran. And vice versa. Attending, the funeral. Ay emanan niya na emanan niya naging mga taga-Iran na sumyong siran sa emanan niya, mga taga-Yemen na sumyong siran sa Iran, miyugup siran, sumyong siran sa nga kinilibangin kay Khamenei. Na miyaw sarko na pero lola. Ay labutira no na rin. Iba ni kapagala ang ayaman bukati daw. Attending to funeral ceremony of Iran leader Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei. Miyaw sarko naging na airport ay sana inusar ko na sa giyang kaya di king gusto din sa mga tao sa Yemen sa Iran sabab sa kiatin Iran sa yamanan niya na kinilibungin kay Ayatollah Khamenei. Yun ang sabab tigig yung Saudi tutul. Yemeni Defense Minister Tahir Al-Aqila said the airport runway was struck to prevent the aircraft from landing. While warning shortly before the attack that Yemen airspace would not be open to Iranian flight. Peter Wagyang kaya Yemen Defense Minister si Tahir Al-Aqili na said, airport runway was struck to prevent the aircraft from landing. Diyan kay ko na airport na piyang istraka na mumba na Saudi Arabia agyang ka na airporteran ka para di pekelandingan. While warning na ayamanan yan, nasangot kaya pamumbero na Saudi, kapara kung di kelandingan, di kausar. Sa yamanan yan na sumanga tagayaman na ubasiran song sa yamanan yan na kipalabangan, o di na kipalabangi komini. Uy, na minilibangad na yan, nakagiya. Dito na kaya mga taway. Yemen Defense Minister Asya kini Tahir Al-Aqi na Peter yan. So atigyan so runway di na ko ta runway rana pugita na plena. Istrak na piamong buwan na tigyan. Kapara di kelandingan. Para di kelandingan sa giyang kayamanan niyan na mga palen kagiyang utwa madagla sumyong sana kinilibungin sa kami ni nakabayaran na da makasongo na ito hindi mapipikiro. So kaya pa mumba isang na yamanan yan na run away shortly before the strike, before the attack, the Yemen airspace would not be open to Iranian flight. So si sagyang utwa dira non panakapamumba ya maanag din o ay pumumba ni rangkon na miya meter wag yang kaya Yemen ay man to na close supply ta makapupuon sa yamanan yan na Iran kadelikado. So following that, napiya mo ba nagyang Amerika, Saudi, tabuya ka to na ititusi. Despite the strike, Yemen and Sarul announced that the aircraft altered its route and landed safely at Hudaydah International Airport on Yemen West Coast. Na, bapiya pa natigagyang kaya Yemen and Sarula Group.
kaya panimba ka sa nga na Sana Airport with na swatigin sa mga flight na yaman na niyan na romya ka safety landed, yaman na niyan na romya ka land, miya ka dungko, miya ka tana sa giyang kaya Hudaida International Airport sa Yemen. Footage broadcasted by Al Masira television show explosion on the runway at Sana International Airport following the attack. Nagyang kaya tigi nakate. Ato na rea des sound sang kuanakan. Emana ni na piyaki ileren giyang kaya kuan. Giyang kaya news na piyakati atigin sa mga footage. Piyaki ileren nang uta mga di imbabato sa giyang kaya International Airport. San sa Sana. Masere television show explosion on the runway at Sana International Airport following the attack. Na giyang atigin na Sana na miya giyang kaya tunay niya reporter Almayadin. Kaya ati na reporter na mele piyakile niya naging uta live. Di kang bubatwagin na run away airport san sa Yemen. The Minister of Foreign Affairs in Sana'a said that the Saudi Arabia had declared war and would bear full responsibility for the consequences of its action, adding that Yemen remained in a continuous coordination with Iran. Peter Wagyang gaya Foreign Minister, sagyang gaya mana niyan, Foreign Minister, sagyang gaya Sana. Giyang ko na Saudi Arabia, nagid ni kaya deklariran sa war between Yemen ug Saudi Arabia, sagyang gaya kaya panimbakairan sa nga Sana Airport. And will bear full responsibility for the consequences. Namata na tigina sirandin niya mana niya na full responsibility. Siran ni titu minggu lawla siin, siran ni titu pekatam, sagyang kaya mana niya na onga, consequences sagyang kaya pinggulaw leran. Adding, that the Yemen remained in a continuous coordination with Iran. Napad siya ni sumpatiranon, agyang kaya tigiran na Iran, nadiding kapotol, so mana niya na koneksyon Iran, agyang kaya mana Yemen, agyang kaya Iran. For his part, Ansarullah military spokesperson Brigadier General Yahya Sari warned that the aggression will not go unpunished, saying Saudi Arabia had brought an end to the de-escalation period through its latest attack. So, man niyan na go unpunished. Gaya tigi yakin ni Ansarullah na di niya tigin kulo ba di kapanisi. So, yaman na niya naming gulaw lasi. Saying Saudi Arabia had brought an end to the escalation period through its latest attack. Na yaman na niya na giyang ako na Saudi Arabia, apitero yakin ni Ansarullah, na ay na ungay ni, nagyang yaman na niya na end to the de-escalation. Yaman na niya na kabembang adiku na ria andengan na dipsuruta Saudi ug nga Yemen. Nasabo pati gigi nga Yemen sang aping gulaw leran na man na miya pasad so ay man na nakapendi iskelit agi mo takip mbubuan si iko kuan tension. Sabab sa nga kaya pangata kag Saudi. Meanwhile, the Military of Transport in Sana described the strike as another attempt to maintain the blockade imposed on Yemen, arguing that the attack reflected Saudi Arabia's insistence with US and Israeli backing on preventing the reopening of Sana International Airport. Kaya man niyan na Peter Wagyang ayakwan, Ministry of Transportation, Department of Transportation sa Pilipinas. Yung atigin na miyawlawla na mga another attempt to maintain, mga padid na itigin, siko anta pantap sa kami maintain. Kang ba nga di ko na miya binasa agyang kayakuan. Piyamumbo na iya Amerika guni. Babagwe, gid na miya kapirolan. Piyamumbo na iya agyang iya Amerika. Na gipiter wagi nga transport minister. Agi itigin na mga pinggulaw layran, na mga plano Iran attempting to maintain the blockade imposed on Yemen. Oto.
Mga palanuiran na yan, mga galabukiran na isa man na niya na kami minti nagyang kaya di man na niya na di kit. Shout out kay Roll Smile. Mamiminti, salamat sa 100 star, Arebos. Mamiminti, nagyang kaya man na niya na kabubla ka sa giyang kaya Iran. Kadiran ka ba ya, ubagyang kaya Yemen, na baru pakasong sa Iran. Why? Na ko sir, naging sana international airport. Napadid na natigyan sa mga galabukiran, sa may mapotol suema na niya na communication na Iran, nagugyang kaya man na niya na Yemen. Arguing that the attack reflected Saudi insistence with US and Israeli backing on preventing the reopening of Sanaya Koto. Ngayon tigin na miyaw lawla. Naging tigin na Saudi Arabia na paman na pangungurian na sira na Amerika o nga Israel. Saan man na yung airport sa sanaan na di makaresume. Agi so pianin ba ka Amerika? Di makaresume. Ina natigin ni mala asaba pakyatin ba kay rasan. Na aya kipulan sa natigin naging aya Israel au yang aya Amerika. Na ino ay mau beteng nga Saudi. Da Peter ira na reason. Da reason na Peter kaya bu reason na di ka ba ya Saudi ubag yang aya Yemen na baro opsum. Saya man na Iran. A strong and devastating response. Ansarullah spokesman Muhammad Abdul Salam described the bombing as a blatant violation of Yemen's sovereignty and the breach of the 2022 truce. Dito nga si Ansarullah, a spokesman nagyang kaya man na Yemen, gingatigyan na kaya pamumba Saudi Arabia. Blatant violation. Naman na niya na marayaga iyatigyan a violation si iko kagaganggaman adar pa agyang kaya Yemen nagugi itigyan na sopaka si iko pinirmaan na kapasadan ay Saudi Arabia agugyang nga Yaman isa ko 2022. So man na niya na Peter wagyang kaya spokesperson na ginatigyan. So man na niya na continue a policy first launch in 2015. Gid na tigyan so miyanga una. Pinggugulaw lagi nga Saudi Arabia. Why? Namata na ki boss Roll Smile.